Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ulabba lapsan ubalawan ryngkat bat phria haka shiteng sngi jongka arplai tarik ulber arhajar arpsan hadu balalin shop hakeleng kishnong ke East Khas Hills District bat Ribhoi District ya kabakin nong rep kila linyar badang day ke porthung portem. Bun kishnong kila saki ya kani ke jinghap jong phria ha kabasdang jongka ayom perem. Ha kawi kalyang kalong ke jingmentoi pat yu pat ba namar na upumpum pui pui. Kajinghap phria kalane kumba katu kane kentai bat bun na kishnong ki blasaki ya kajinghap jong phria ubahe kat ki mauria. Kamaulai mauyong kamaureng kalat penter mar bisu bat keren East Khas Hills lasaki ba kila shuli hishan na kajinghap jong phria. Kasurok kalali syad hasilenter surok GS Road than maulai terter syadu damsan. Hadu kala pensertok yakinongnya akali namar baki habanya husian na kajing suntut jong kasurong. Layo jingtip ru bahagi than umroy boy rembong kajing hab jong upria kala jurba. Kajing ther jong ulabba lapsan bat kajing password jong kala air kabajur kala kedia jubor yikitanat diengse kibahe kibala hab halor upos electric high tension hajan ke FCI mauro ubala klem hapdeng surong. Kinong rep kila ud yakane kajing hab kensan jong upria.